Ne znam da li je ikako moguće sagledati sve lepote ove magične planine. U obilazak krećemo pešice, a usput srećemo mnoge koji su odlučili da Durmitor upoznaju planinarenjem. To je mirno, pogled, sve okolo zanimljivo. Nema auta, nema galame. Za one sa nešto više kondicije pravi doživljaj je via ferrata ili penjanje u stenu koje dovodi do nezaboravnog pogleda. Vjerujte da se mnogo isplati jer ona izlazi na Uvitu gredu, na vrh Uvite grede i sa grebena Uvite grede imate pogled na cijel Durmitor i veličanstven pogled na najviši vrh Bobotov Kuk. Čovjek koji se popne na ovu našu via ferratu vidi sa jedne strane 1000 i nešto metara visine, sa druge strane 400 metara, vidi sve vrhove okolo. Mislim, sam taj užitak da vas čeka divoko za gore i da možete da sretete i da doživite nešto nesvakidašnje je izazov. Ako vam ovo deluje naporno, evo prilike da Crnogorski Olimp upoznate iz vazduha. Trenutno se vozimo ove žičari i uživamo u ovom predivnom pogledu i idemo putem do vrha gdje ćemo obaviti jedan paragliding tandem let. U paraglidingu sve zavisi od vetra, a on ne ide uvek na ruku. Oni koji su leteli kažu da je iskustvo neopisivo. Let traje nekih 15-20 minuta, pola sata, sve zavisi. To je što bi se reklo neki pogled na Durmitor iz ptičje perspektive, znači imate Durmitor na dlanu. Ljubitelji ekstremnih sportova ne bi smeli da zaobiđu zip-line preko kanjona reke Tare. Ako me je vetar sprečio da isprobam paragliding, ovde vremenski uslovi ne mogu da me zaustave. Idemo! Kreći! Ovo ne pokušavajte kod kuće. Samo kod nas. Šta je samo atraktivno na zip-lineu jeste što se sve to dešava na ovoj jednoj od velikih visina, otprilike tu oko 160 metara iznad rijeke. Adrenalin, te praznine ispod vas, znači osjećaj visine, znači baš onako da ko ima malo više straha da može pobijedi taj strah. Ukoliko vam nemanje tla pod nogama uliva strah, avantura prolaska kroz kanjon Nevidio bi mogla biti pravi izbor. Kanjon ima nekih 12 skokova od 2 do 9 metara, tako da je veoma atraktivno. To je adrenalin čitavo vrijeme, znači od početka do kraja. Znači, ono što je bitno za kanjoning jeste da skokovi kreću postepeno, znači ide se od 2 metra pa dalje. Na svaki naravno skok postoji alternativa da vi to odradite sa užitom ako se bojite, ako je strah. Za koju god aktivnost da se odlučite, jedno je sigurno. Odmor na Durmitoru ne može biti dosadan.